سلاف خواندوان عزیز من بخیر هاتن قناه پرتوک حزیم اول نو به هفته پرتوک همه ادبیات کردی رمانه که رمان همه لابیرنت جنان نویسکار حسن مهدی جوشان پیونده هاتیه چاپ کردن لابیرنت جنان ماموستک نابیوی گوانوته ماموستک گوانوت دگونده که دست به ماموستیه که و لورد بیجه کو ازوی گوندی دگوهرم گوهرتنه کی دگوندی تاچید کن دنوا مروفاندا جنمر ام بیجن زاروکاندا گوهرتنه کی چید کن به دسپی که دگوندا یعنی سروان فکران دگوندا ماموستیتی دسپی لکن لور دگوندا چند هوالی ویژی دبل و لور راست هوالی خوایی گبرانی باچو او گبران باچو جو گونده خواندکاری که 25-26 سالیه یعنی لگون خواندیه لباجری مزن زانینگه هم دا خواندیه و هاتیه گوندیویه او ماموسته که بانوت وقتا کده آخفن یعنی لسر روشا گوند بحثا گونده ماموسته که بانوت گبران را دبیجه که از یعنی دخوازم نبر گوهرتنه کی چه بکن سروی قصدانیم گبران جه را دبیجه که ماموسته دبی گوهرتن چه نابه yani de gundrın nasnaki gund nizani mal mirov çavane biç avayne yani ez vi gundi rın nastıkım çünkü adı nabe vi gundi yani vi gundi bume mamusaycı ben na yani çava nabet beje yani emdikarın guhertineki yani çebikin növer beje min dest ve Türkiye ki kırdı ser gundi xwan min xillas ne kred xwazım ve Türkiye bedim te min de Türkiye da bahsa gundi xwakir yani ser gundi xwani bisan diye bahsa malan kiriye bahsa وان بویری وان بحثا درمی وان بحثا یعنی شخصیت وان کریه از وان دم تتوان بخونه و دور را به گوهرتنا خو یعنی سر به گوهرتنا خو تدکانی شوا گوهرتنه کی چه بکی سر وان فکره و تره Türkiye'de de mamuste kevan ve Türkiye'de kunet Türkiye'de 15-16 ser malan niviseye van nivisan da bahsa malan ki kijan mal lokuye kijan mal da çenjin zarok u bahsa şahsiyetin van malan kiriye durumu van malanji kiriye lesevi bu yeri de 3 sal derbaz ve u mamuste kevanut yani hat keden navgund ve jigund mrovek dibe yani 3 sal derbaz ve mamuste kevanut devir zevciye جناوی جناوی نرگیسا کوچر و هفت هشت مهی بزاریان نخوش جناوی نرگیسا کوچر میگوید ماموسه وقت یعنی مینا گندیان بیاد گندا حوالی وی چه بونه به گندیان را تکلیه وی هنه یعنی یک خوش تا چه بونه گندا لذا نرگیسا کوچر جلهنگ می دنیه نرگیسا کوچر شبکی وقت yani xewn rastî tev hev dibe û vaşeva gelekî yani tesireki bandoreki ser geçika yani nergisa koçerke nergisa koçer wek yani cin tiştên wed yani di qewme Türkiye'de dibêje sibêra terecen xano heye jinek meta xano jê dibêje û meta xano ra vî bûyera ku êvarên ser wî çêbiye giştikê ji meta xano ra dibêje û meta xano li vir behsa yani peşte de gunda bahsa geçkit ki ku bir cinnek ra doxwaze zevac çebiken servi bu yara ve malbate yani araba bu ke jinik edat ki o keçik u jinik lever yani vaqta ku neriksa koçervani gohdar de ki pir gengin be o pir de gile ve demin dura em digerin ku megot mamose yani nava cemaata gunda civata gunda gelek yani bu ana tekilgi ve ala qaderi wan zedat ve behevra yani vaka yani seri da guhertne çetkim de em dibinin ku hevdun yani gund vek mamustekir na vakad ha vek khad guhere yani em wede be Türkiye'de yani vakta ku dukhunun dibinin lever megut tekili mamuste u gundiyan gelek zede de be aravanda ahaftını xoş çedibin u behevra liser bu yaranda ahibin u şeveki dendibejin yani şefterin niyeçili Neçili lumala ev ki tovdun dekoyi garut Japon neçili ve mali tovdun bir şef şeşhaft mir radman terin neçili çuçikan diyeceğim neçili çuçikan canan ne bistu lever basa neçili çuçikan dike bir kevran vek lastikera giretin davejin jera dugotin şinat haşimin habiborin
بوی نیچرا چوچکان دکن وقتش نیچری وید گرم و هم دونن که لاوک اکوان هواره دکه دقیقه یعنی بانگ دکه دبین چر بیه دبین بابی من دمره ترم مالا جندی بابی لاوک میزد کن جندی وقت عردی وقت یعنی خود جرفی نور ترتی ور دقیقه دقیقه یعنی به جنان کتیه و سیداتی وان وی بویره جن چارسر دکه و وی شبیه ما مست وقتا کوی دیگر مالا خود بر گورستان اند بر مزن اند گله کی دترسه یعنی وقت کسو دترسه کو یعنی گوهی خواهد قاپاند که وقت دبی یعنی مینا کش گورستان جرا دنگ تینی وان دنگان دبیسه نخواهد بی وقتا گوهی خواهد قاپاند که بین تین پوزه یعنی وقت بینا خونه تشتن وقت اوتبن ما مست وی شبیه مخابن اوجی پر نخواهشی گراندره و وقت دوردن هندبن کو و نخواهشیه نه یعنی جن به جنان کتیه ما مستقتا کو به جنان که گلک گویرین خراب دبیده ناواوی و گند یعنی آراوی و گند آراوی و جناوی دا و جناوی جی هم دورده دونک وقتا کو راد کده جی رزارو که دبه لزاریوی مری دبه جوی مری دیم لسر وان بویرن یعنی ما مسته وک زرار دده یعنی دورا خواه وک خوانده کارین زارو کنته دبستانی گندی وان اوکان دهنی که به هر داخل دبیجون که یا وان ما مستوی زراره یعنی خرابی اویل زارو که مل به ام چالا بکن چاره سری که ببینی گندی دورایان دبیجون دبرد دیسان امنی که دم بسیکنن یعنی بروی چاوا یعنی با duruma çerde be u çerna be emçava çareseri gibi hani ki deniz kanı u roja ki mamuste zarukan tofke zarukan adı bece ki zarukan her mala khoy herkes kommek şevka ki heye birin vaynuvra elistike ki nu rabay veddim zaruk terin mala khoy şevka kom çe be yek birin teni u terin baş meyte ve ahkun ekeydi gundal ve ahkun edibin verin vra em anka herkes kommek khoyan şevka khoy çe bu vera he em davijin hevi u heva u dakirin وقتا که وردکن و دنگل یعنی هر درک بند یعنی هم کس دنگی بهیسن و یعنی گش به هر رتینی به آخونی میزدن یعنی چر بیت تشتکی بویرک لورد چه بیه میزد کنی یعنی دست زاروکان دا کمو شوقه هنه داویجن عردی کجا کمو شوقه کمل وانی گردن وانی دخن ایجا حاجی خوف هیا لور حاجی خوف دونه کو کمی وی وای زاروک بکیران کمیتون کمی یعنی کل تکن اوک تکن پر هرس که به او دربه تره کمی خواهد دیره او تورنیو کمی بریجمان لوری یکی دو دیان تورنی خواهجی دخه او ما مستک کبانوت لوری تکبن نقاش یکی پر یعنی نقاش یکی تکن او دورا به dev هر داده کبن او رادکشن هر کل هر دخن پرچونک چید به او گندید که به آرابانج وانه دبیجه کو یعنی به تایبت او که را دبیجن حاجی خوفی را دبیجن yani aybe ve meyvane meye ve mamuste meyvane meye ve neke debije le hacı خوفی لبرا پر ve hers dikeve u tişteki لبرا balkeş debije yani tuazım ji Portugeç vera bxunum hacı خوفی van debije ki de bela be seri wi bxwe ki te gundeme tasek ava gundeme ve de xwe ji xwe xirabtir dike ku wekeme bi satalan bi salan bi dehe salan ava gundeme ve xora evi bugüye xwe bi lîstava yani levra mamu hacî xof dibêje ku yani va hat gundeme û tasek av xwar aha dîn bû yani dibe va dîn biye û bi cinan ketiye wexta ku bi salan levra biskin ya û bi satilan ava gundeme xwe evi çawa bibe yani levra em tişkî dibûnin bi kurtasiyan dikarim da bêjin ku mamosteyekî bi guhertina gundekî yani fikrên wek baş em bibêjin dixwaze ku biguherîne guhertinekî baş çi bike lê mixabin gundî mamoste diguherin mîna xwe dikin û ji gundiyan daha pirtir dibe gundî û dîn dibe û bi cinan dikeve va pirtûka wextek merû dixune van sahnên ku mamoste diber mezanan goristanê da tere gelek yani xofê dike hindirê me gelek meriv ditirse yani ji bo vanê pirtûkek yani meyan dikişîne nav xwe û xofê dike hindirê me meyan cardin ji xwe dûr dixe ji bo vanê yani pirtûk wek li ser behsa cinan pirtûkên Tewrat, İncil, Qur'ana pîroz da jî yani wek qismekî dûriya mamoste kevin bi van re jî eleqedar dibe yani ji bo vanê pirtûkekî romanekî di edebiyata Kurdî de nabe labirenta cinan ji teref Hesenê Metê em hatin dawiya videoya xwe hevalino hin tev bimînin dixweşiyê de şeva we baş bibe.